Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Sakbay na. Shoutout pa kada Leonida Bagalya, Leticia Ancheta, Lorenda Kimpaoy, Corazon Gasmin, Alan Kathleen Umayas, Ken Dagitida Dumapay, Ray Madulay, Imelda Cabang, Virginia Ancheta, Ken Leonora Bautista. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Saan apaatew? Dito'y drama tayo? O naidaytan ka. Anya nga tamanan dyan na pan ginatang ni Manang Kikay nga imay da in deliver. Ay, yan na dan yun ay ta aircon tama nga no may batanyaw. Nanginatibayan day tawan. Ha? Erkun gayam dyan may da in deliver. Ligaya ba kayo? Anya ba na nagtatantan awam iti tawa? Dyan man na pan ginatang ni Manang Kikay nga erkun lakay. Talagang ngay masinson ti biyagda. Sipod nakapan di anak na iti Australia. Sa anak apaatew kadakwada lakay. Anya? Agpadpada kamla idi kini Manang Kikay makilablaba. Nagpadpada kamla nga agkuyog ama panagalay ti bisukol di tataltalon. Agpaaba kakidikan kuanan. Ay, jak ipalubos Bakit? Andan agi patulod iti dolyar kan ni Manang Kikay. Saan ka kumana makinartap kan kuana tawan laban tayo iti dolyar na. Ay, jak ipalubos lakay. Pulos. O naidaytan bakit? Anya ti ibagam Kikay naisarong kaman dito balay. Ay, kayat ko lang mo't ati umay makisarsarita Don Solomon. Ta maburingak mo't ijay balay dog may saak. Astaya. Anya ti kayat mo merindaan. Bibingka uno halo-halo ta napudot mo ti panaway. San kan ngagtaktak Don Solomon napsugak pay. Jak to pay naibos yung ginatang ko ang merienda kita umayak dito'y balayaw. Kasta talagang asinsadon ti biyag mo Kikay. Sipod nakapan ti anak mo ijay Australia. Una, Don Solomon, iso mayat day di pa nang busted na ken ka ta nakapan ti anak ko di Australia. Saan kumamot anakapan no sa anak ati mulong iti ginastos na? Inalilaw nak di anak mo. Kuna nangaklunan na ti ayat ko no itad ko ti gastusin na amapan di Australia. Ngam hindi nakapanan. Inawagan nak mateng kat kuna na di nakpagtatak kuna na pakiasawaan. Dita ti pakakitam sirib di anak ko Don Solomon. Amuna tar aramiden na. Manangalilaw di anak mo. Isa pa bayadak dagiti intud ko kwarta ginastos na anapan ni Jay. Kasano ko maapabayadam?
Idinto ta tunggalad da iyawat mo idi akwarta kunamot nga kukwanan, dinan pampanunuto na bayadan. Kumaa, no inaklon na ti ayat ka, ngam saan may? Ada ka di pinapirma amit anak ka, nga da utang nakin ka. Awan, Oh, di awan nga ron ti may baga nga utang nakin ka. Iso abay amo, nagidingen inted mo akwarta ken kwa na voluntaryumot ngin inted mo ngamen. ay salbag kayo. Talaga analay kayo nga gina. Ay, true, dayta true. Agpaiso, Don Solomon. Kaamom ka day. Nga ada kagat-gatang ko ita nga aircon. Anya? Nagambisyon kamutan mairkonan ti balayaw. Uwan mo't tapno mapadasa mamuti, naka-aircon na maturog. Oray daytan. Ambisyos sa kamut gaya may. Sipod nakapanti anak mo di Australia. Ay ko siyempre mo't patpatulodan na ti anak ko ti dolyar. Iso kahit kumutan, tinalamiis, apagyanan. Kan iso ti gagarak nga may dito'y balayo Don Solomon. Takayat ko nga ipadamag, ti panakagatang kumutan iti aircon. Ay, unay daytan kaka. Teta, nakarubuat akon. Mabalin kon ti mapan. Bareng madanon ko ni Don Solomon iti balayta. Ligaya, bakal. Paano? Nakabado ka mo. Ti wala sumarsaringgayan. Anda ka di panganak kami, ti kasar. Awan, Paano nga raw? di mo damagan. Ang mga nudinak palubusan, no ibagakin ka. In ka makidate? Ni, saan mo ta? Pambarak kumangay mo't nga makidit. Amumot nga da asawa. Katsikat ti asawa. Paano nga raw? Wano, ada pa kipamumpunam. Kunak mo't adi mo damagan. Kandi ka madanagan. Sumangputak tulat ta. Ibagam kumamot at ipapanamtap na amok ti pang birbiro ka ken kano di ka maure asumangpoy. Ay nalakay, kunak mo't ngawan pagdanagam, ta sumangputak tulat ta. Alay nakon, ditakan. Napanan na di na imbaga ti papanam na. Surutag ko ba? Agal almat tayo nuwang ka nga inwayway ko. Narigatan no mas daw. Di pa katawanan pag-aradaw. Makamulitan. Kunana mat na sumangpet tulat ta. O sino nga tamanan ti umayasa nga hili kaya? Umayan! Naimbag nga aldaw yu, Don Solomon. Si kamanan? Wan, Don Solomon. Kasla amok ti gagaram o ligaya. Tatong kalumay ka, magibaga kay ti utang nga makwarta. Gusto ka na iti atap ka. Wan, Don Solomon. Nalaing kayo amang pugto Adangamin pa ka sa pulak una iti kwarta. Isungin mayak manen. Bareng pautangan dakpay. Ano man ang ti utangam? Di mo pa'y nabayadan ng iti unang inutang mo. Kalpasan na umutang kamanan. Agbayad ak tulatan da kwartak Don Solomon. Kanawan ti pagdanagan nyo, ta agpurporsyento mo, ti kwartayo kanyak. Sa bagay. Ngam pakasapulam manan ay ti kwarta ligaya. Anya nga tayo ti rason ko. Kuna pangusarami ti utangam. Kwa ngamin, masakit ngamin ti asawak Don Solomon. Kat inak ko may pa doktor. Iso ka sa pulak unay ti kwarta. Day talatan at alibay ko. Kastaya. Manong araw ti utangam. Oray 20,000 laeng Don Solomon. Anya? Nagdakulan. Gaputa ang mga numakonfine ti asawak. Iso gulpik latan ati umutang. Sige. Mabitla nga raw tayo nakalaan ginutbuk ko apang isursuratak iti utang mo. Ta agpirmakan taw. Tapno saan mo may libak nga da utang mo?
Na may saak manin ni Don Solomon. Nagpartak anang pautang kanyak. Idimbagak ni padoktor ko ti asawa. Adamot na nigatang ko iti aircon. Ni, kanya pa mo ba kay? Mas isang ka mat na upat ka duwang. Handa ka magaya man. Wala kay. Sa anak mo't lang nga nagbayag iti napanak. Nagkapom nga binaya. Kaya kura ka. Kwarta mo tapot put-putam. Nakalam dita. Kwa. Agliba kaklatan. Nay, apay akit kita anak mo't latan. Kuna, nangalam iti dayta kwarta. Wano ada sugar daden. Kat iso tinangtad kay ti dayta kwarta. Unay daytan kaka. Nagdakas mo ti pampanunod mo kontra kanyak. Hoy, tapno ammom, saan kanto apulos nga isukat iti ure asino apulano. Tas ikalaeng ti pakariknak iti ayat. Naawatam. Ay, agyaman na kano kasta bakay. Agam, nangalam nga ron dita kwarta. Ada ka din nangabakam? Ha? Ay, wan. Adala kay, inabak ko dahito akwarta. Anya, Wedding. nagtaya ka kat nangabak ka? Wan. Oh, swerte mi angarot bakag. Sige, igatang taday tayo kibagas. Tawre no, manglangan ako ngagtalon itataway. Anya? Ni, saan na mabalin ha? Saan anay ranta para bagas daytoy akwarta? Anya nga rin ti pangigastom dita? Igatang ko iti aircon. Ha? Di nakatlas-las tugan latan ni Manang Kikay. Pa-airconam ti balay tayo? Kauna. Tapno saan taam maatiw kada Manang Kikay. Kaya nagpadpada kami lady nga agkurkuri mo si Tibisukol ya taltalon. So, sa anak mo't apaatiw kan kwa na. Never! Tap ka na paggastusan ti ibagbagam ng aircon. Paglalo ko, ngimi naman ang ti singirday ti kuryente. Oray. Basta aircon ti pangigatanga kiti daytoy. Agapata no ipilit mo bagas ti pakigatangan na. Ah, uray daytan kaka. Oh, anya man ti umay mo ibagaki kay. Laidawas ka man dito balay. Kwa nga men, adalaw may kudamagan Don Solomon. Anya dayta? Ada na kay danon kanyak. Ngay may kanon niligaya dito balayoy di kalman. Iso ngay mayak, takayat ko adamagan, no anya ti inaramid na kan imbaga na kan ka. Ay, unay daytan kaka. Sobrang ti kinabiyangot mo. Anyat bibiyang mo kumangay no imay dito balay ni ligaya. Anyat pambara mamang damdamag no anyat ti rinantana. Nay, apay ngay adi mo kayat nga ibaga Don Solomon. Awan now, amangan mo't nagpaiso ti atap ka. Iso adi mo kayat nga ibaga. Anyat ti atap mo, kikay. Saan, di mo amuan, amangan painuguraan na. Sa balin tulaang ti pangibaga ak iti atap ko kada kayaw kiniligaya. Ay, salot ka. Nasaysayat asak ti umuna pangibaga mo iti atap mo. Tapno masumpat akadagos. No, ada kinagpaiso na unawan. Interesado ka ang mga mo iti atap ka. Wine, interesado ako na'y. Angam dinak to nga takaungat. Depende. Diyak kaya ti maong tanabakbakitan. Agkari ka pa yung umuna Tatap ti pungtot mo kanyak no kas pangarigan ti ibagak ti atap ka. Sige. Ikarik. Saan ka akaungad no anyaman na itang atap mo? Basta ibagam. Gapaw, tadi mo mo't kayat nga ibagat ti rinanta ni ligaya idi may ditaw. At apag nga, ada relasyon niya. Unay daytan kaka. Nagrugitan ti panunot mo. Oy, kikay. Tapno ibagakin ka. Saan ko na kayat ti agayat? Sipon linukunak ti anak mo anapan di Australia.
No awan ti relasyon nyo kiniligaya. Apay nga ron nga di mo kayat ng ibagangay, ti ginagara na. Salbag ka. Dagulit ka talaga. No di mo ibaga, di mo mo't mapunas ti madi nga atap ko kada kayo. Sige man langan. Ibaga kon. No anya ti may imbaga ni ligaya. Anya timbaga na. Imay manan imutang iti kwarta. Anyat pangusaran na ngay iti inutang na kwarta. Usaran na ko na pagpadoktor kanila kay na. Ta masakit ka na. Masakit nila kay na. Isut imbaga na kin ka doon sulumaon. Oy, isa dinardaras ko matinangtad iti kwarta. Le, apay ngagkatawa ka ngay kikay. Gaputan na alilaw na kamanain doon sulumaon. Sana po na masakit nintong. Kano na lang sakit ay nga gararado di taltalaw. Anya, ay uray daytan ka ka. Sino nga tati umayasa nga ili? Lumuna tawan niligaya nga asawak. Anak mo nakitanay. Naimbag nga aldaw mo intong. Marang kikay. Takayo ba't gayang? Sige, sumra kayo. Niligaya nga asawam ada. Awan manang. Nagudong. Ay, dito'y talata nga rodon ridaw ngagsarita. Sana kon nga umunag. Anya min ayat ibagayo ti asawak. Kinaagpay suna. Kat saan mo't kit di nga iso, ti talaga agagarak. No di kat sika intong, tada kayat kung ibagakan ka. Anya ti bagayo? Amom kaday, anapan manen emotang niligaya ti kwarta kini Don Solomon. Anya? Naku na. Kaya ni Don Solomon a mismo at inangibaga kanyak. Kagap-gapok ngamin ni Jebalayda. Mano ka no ti inutang manon ti asawak? 20,000. Anya? Sana ka mamati manang kikay. Jay 20,000 ti asawak kay pakita na kanya kat inabak na kanoy ti waiting. Linoko na ka nga rod ati asawam no kasta timbaga na. Ta imbaga nga rodan ni Don Solomon. Pinagpirma pa ni Don Solomon ti asawam. Iti kasta di na pagtalikudan. Tisal pagaligaya na may sa anak manan no kasta. Sa dino nga min ayang agpaiso tinapananda. Napan ka no gumatang iti aircon. Ta di na kaya ta maapilwan kinagama nang. Anya. Unay daytan kaka. Dakes nga apal ti adakan ko anan no kasta. Daytan tay kung kunada bumatok ng oray si babadaw. Gapot nalaos nga apal na. Mano ti utang kada kay ti asawak Don Solomon? Agore ka. Kuradak tinutbok ka o apang isursurata kiti utang na. Ataw kita. Namin 5 na daras kay mutang ka na kayo. Dahil 20 mil tinauling inautang na. Tako na pagpadoktor na ka na masakit ka kanaw. Saan mo? Nakasarsaran takamot nga may dito. Awan sakit ko dun Solomon. Daklaim pagaro. Ama nga lilaw gayam niya sawam intong. Sige, kwentaam numano amin tutang na kanya. Tuy imo na kat 15 mil. Si Barono, 10 mil. Kalpasan na, 30 mil. Tapos, ada 35 mil. Sa tinaudi, 20 mil. Away, isungagdagop amin iti 110,000. Na yan. Madiday to yan, Don Solomon. Italanga mo kakastyo kadakkel ti utang ti asawa ka na kayo. Kasanon, no sana makabayad ka na kayo. In collateral na kanya, ti house and latyaw. No sana makabayad, iti nagtulagan mi nga aldaw apa nagbayad na. Mapilitan na amang take over iti palayaw. Anya?
Ay saan? Diyak ipalubos. No, di mo'y palubos nga laag ti balay kan lotiyaw. May balot ko ti asawam no sana makabayad. Anya ti kay kayat mo. Iso ko yung ti balay kan lotiyaw. Wano pabalot ko ti asawam. Anya? Unay detal. Maasi kayo dong Solomon. Di da ko mapagtalawon iti balay mi. Anda tulagan ta kat nagpirma ka pa'y. Isong ay rumpat yo amin na nagargarityo ta pumanaw kayo ni tibalayaw. Tadi kamot nakabayad iti utang mo. Makita mi ti aramid mo ligaya. Di kan tumot kayat ti pasapawan. Ita alandan ti balay ta. Salbag ngamin da jaman ng kikay. Isot pabasulag no apay akastoy ita ti taray ti biyagta. Isot aking basol iti panakay darumta. Apay kumangay nga pabasulan naksika. Ah, Manang kikay. Nangag ko, ti panang pabasol mo kanyak. No apay nga lain da kiluti kan balayaw. Wan, takanayon daklay di kasla papapalan. Iso ako nag-itibagik. Sa anak apaatiw kada kayo. Iso imado ti utang ko. Ayaw na'y daytan ka ka? Daytat pagdaksan tina apal. Kandi na kayat ti paatew akasken ka. Daytat maganab. Ti di na kayat ti pasapawan. No agambisyon ka, ligaya, katay kabaulam laeng agaw aten. Tapno di ka matnag, kat may daramudom akasiti kunam. Maawatam! Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan anapaulwan. Saan apaatiw? Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Insurat ti guest writer ani Wilson Reyes Marcos. Para ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Agyaman kami itinkay panang tarabay.